Dobroveče, dragi prijatelji. Vi ste na kanalu Priče iz tame. Sa vama je Saša Mihajlović. Ovu priču nam je poslala naša draga slušateljka. Ovim putem bih hteo da joj se zahvalim na trudu. Taj maj 2012. godine bio je topao, ali neobično tih na jugu Srbije. Selo Samarinovac ležalo je u zagrljaju zelenih brežuljaka, okruženo poljima mladog žita i gustim šumarcima. Vetar je poneo miris sveže zemlje i miris poljskih cvetova, ali tišina koja je prekrivala selo imala je u sebi neku težinu, kao i da zemlja čuva tajnu koju niko nije smeo da izgovori naglas. Andrija Veličković, devojka od 16 godina, šetala je putem prema svojoj kući, sa torbom prebačenom preko ramena. Njeno lice, iako mlado, nosilo je senku neizgovorene brige. U očima je bio strah od gubitka, ali i radoznalost koja ju je naterala da svaki šapat vetra i svaki pokret senki tumači kao znak. Peđa, njen brat od tetke, bio je svetionik njenog detinjstva. Smeđokos i stasit, sa crnim dubokim očima koje su nosile tugu i dobrotu. Bio je drugačiji od ostatka porodice, dok je njegov brat Marko bio bahat i sebičan. Peđa je vredno radio, poštovao običaje i pomagao svima. Njegova posvećenost porodici bila je primer svega što Andreja nije imala u svom životu. Osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Porodica Mladenović, u kojoj su Peđa i Marko odrastali, nosile je svoje mračne tajne. Slavica, majka Marka i Peđe, bila je žena prekrivena mržnjom i sebičnošću. Svi u selu su znali za njen favoritizam prema Marku, dok je Peđa bio nevidljiv u očima svoje majke. Otac Ilija, blagi i povučeni čovek, bio je gotovo neprimećen, dopuštajući svojoj ženi da vodi stvari, iako su njegova deca trpela zbog toga. Andreja je odrasla u blizini Peđe, a njihova povezanost bila je neraskidiva. Marko je bio protiv njenog prisustva kod njih. Svaki Peđin dolazak u Samarinovac bio je događaj. Svaki njegov osmeh unosio je svetlost u dan Andreji. Ali tog maja nešto je počelo da se menja. Peđa nije dolazio. Njegov telefon bio je nedostupan, a iz sela su počele da kruže priče o njegovom mogućem odlasku u inostranstvo. Andreja, iako je želela da veruje u najbolje, osjećala u stomaku hladan talas straha. Nije bilo moguće da Peđa jednostavno nestane. Selo je premalo da bi neko mogao da bude neprimećen. Prvi znak da nešto nije u redu Andreja je primetila kad je prošla pored njegovog dvorišta. Kuća je izgledala normalno, ali u vazduhu bila je neka težina, osjećaj koji nije mogla da objasni. Vetar je stajao, ptice su ćutale, a čak ni pas koji je obično lajao na prolaznike nije davao znakove života. Taj trenutak uneo je prvi put strah u njeno srce. Strah koji će uskoro prerasti u nešto mnogo mračnije. Dani su prolazili, ali Peđa nije dolazio. Andreja je svaki put kad bi se vraćala iz škole instinktivno pogledala kroz selo. Da li ga vidi negde kako ide poljem? Da li stoji pred kućom tetka Snežane? Ili možda prolazi putem prema Vlašeniću? Ali nikada ga nije bilo. Telefon mu je i dalje bio nedostupan, a iz fabrike gde je radio niko nije imao informacije o njegovom kretanju. Tetka Snežana je bila u panici. Njeno lice, inače strogo i ozbiljno, sad je bilo iskrivljeno tugom i strahom. 5 dana ga nema. 5 dana, a niko ništa ne zna, ponavljala je kroz suze, kao da govori sebi, ali i svima koji bi je slušali. Andreja je pokušavala da misli pozitivno. Možda je otišao kod nekog prijatelja u Niš. Možda je zaboravio da se javi. Ali svaka misao se sudarala sa realnošću. Peđa jednostavno nije bio tamo. Meštani sela ponašali su se kao da se ništa nije dogodilo. To je Andreju najviše zbunjivalo. Svi su znali šta se događa u selu, posebno kada se radi o nevolji, ali ovoga puta tišina. Tišina koja je probijala do kostiju. Jednog popodneva, dok se Andreja vraćala iz škole, šetajući starim putem kroz polja,
naišla je na Marka. Njegov pogled bio je hladan i bezobziran. Kada ga je upitala o Peđi, Marko se samo nasmejao, a onda odbrusio. Pa s Peđom je svršeno. Taj hladni ton zaledio je Andreju. Šta to znači? Drhtavim glasom je upitala, osjećajući kako i srce lupa sve jače. Rešio je da ode u Nemačku, da zaradi sitan kapital, rekao je Marko nonšalantno. Kao da priča o običnom komšijskom poslu, a ne o svom bratu. Neće više da gubi vreme ovde, između svojih sestara i balavaca. Andreja nije verovala. Nešto u njegovom pogledu, u njegovim rečima, bilo je pogrešno. Peđa nije bio takav. Njegova ljubav prema porodici i prema njoj bila je neosporna. Te noći Andreja nije mogla da spava. Misli su joj lutale kroz sve mogućnosti. Od toga da je Peđa otišao do najgore slutnje, da mu se nešto dogodilo. Njena soba bila je obavijena tišinom, ali Andreja je čula nešto drugo. Tihi šapat, gotovo nečujan, kao da vetar nosi nečije ime. Andreja. Šapat je bio toliko tih da je Andreja pomislila da ga izmislila, ali strah u njenim kostima rekao joj je drugačije. Srce joj je ubrzano kucalo dok je prolazila kroz dvorište, gledajući senke stabala i pšenice koje se njiše pod laganim povetarcem. Ni ptica nije poletela, ni pas nije zalajao, samo šapat. Sledećeg dana Andreja je odlučila da krene tragom šapata. Išla je putem koji vodi ka Vlašeniću, kroz polja koja su bila puna mladog žita. Tamo u daljini, na oko 30 metara od puta, primetila je figuru. Mladić je stajao okrenut leđima, koračajući polako, gotovo lebdeći kroz visoku pšenicu. Njegova bela košulja bila je mokra, a pantalone prekrivene zelenkastim flekama, kao da je prošao kroz blato ili vodu. Andreja je zastala, srce joj lupalo, a misli su joj bile konfuzne. To je Peđa, mora da je, ponavljala je sebi. Koračala je bliže, drhtavim glasom dozivajući. Peđa! Mladić se polako okrenuo, bio je to Peđa, ali nešto je bilo pogrešno. Njegove oči, iako poznate, nosile su tugu, ali nešto što Andreja nije mogla da objasni. Kao da je deo njega nestao, ili kao da je nosio nešto što ne pripada ovom svetu. Njegova košulja bila je mokra, šiškice po čelu slepljene, a modrice na licu i slepočnici nagoveštavale da nije prošao kroz običan dan. Pre nego što je Andreja uspela da ga dotakne, Peđa je počeo polako da se udaljava prema brdima. Andreja je potrčala za njim, ali noga joj je skliznula na vlažnoj travi i pala je. Kada je ustala, Peđa je nestao, kao da ga je vetar odneo. Noću je sanjala Peđu, pored bunara u Samarinovcu, a voda je klokotala na način koji je podsjećao na njegov glas. Njegovo prisustvo bilo je tu, ali neobjašnjivo. Bio je fizički prisutan i istovremeno nestao. Andreja je znala jednu stvar. Peđa nije otišao u inostranstvo. Nestao je na način koji niko nije mogao da objasni. A svaka nova noć donosila je šapat vetra koji izgovarao njegovo ime. Terao kroz snove, kroz polja i kroz misteriju koju je počinjala da obavlja Samarinovac. Andreja se ujutro probudila sa osjećajem da noć nije bila obična. Njeni snovi bili su napadnuti slikama. Peđa je stajao pored bunara, ali njegova figura je bila mutna, pomalo providna, a voda je klokotala, podsjećajući je na ritam njegovog srca. Seko, oprosti mi. Šapat je uzvanje u njenoj glavi, ali kad je otvorila oči, soba je bila prazna i tiha. Kako su dani prolazili, čudni događaji su postajali sve jasniji. Dok je šetala poljima, Andreja je osjećala hladan povetarac koji nije dolazio ni s jedne strane. Polje pšenice njihalo se, iako vetar nije duo, a senke stabala pravile su oblike koji su se činili da je neko ili nešto prisutno. Čak i sunce tog dana delovalo bledo, kao da se plaši da osvetli ono što se skriva u Samarinovcu. Jednog popodneva, dok je prolazila pored bunara, Andreja je ugledala pokret u vodi.
Približila se oprezno i videla odraz Peđe. Ali lice mu je bilo izobličeno, oči prazne i duboke, a modrica na slepošnici izgledala je kao da svetli u čudnoj nijansi plave. Peđa, drhtavim glasom je izgovorila, ali ništa se nije desilo. Refleksija je nestala, a bunar je ponovo bio miran, kao da ništa nije bilo. Te noći sanjala je Peđu opet. Ovog puta stajao je na pola puta između njenog sela i Vlašenića, okružen maglom koja je ličila na dim. Njegova ruka se podigla, ali nije mogao da joj kaže ništa. Samo je stajao, a vetar je nosio njegove reči kroz šapat. Ne idi bliže. Andrija nije mogla da ignoriše ono što joj se dešava. Svaki novi trag, svaki šapat i svaka vizija govorili su joj da nestanak Peđe nije običan. Nešto u Samarinovcu je promenjeno ili je uvijek bilo prisutno, ali sada je odjednom postalo vidljivo. Odlučila je da razgovara sa starijim meštanima. Većina je bila suzdržana. Izbjegavali su pogledati je u oči, a kada je pitala o Peđi, govorili bi: ne zna se, možda je otišao, možda je... Rečenice bi nestajale u tišini, ostavljajući je sa još većim strahom. Sljedećeg dana Andrija je pokušala da krene stazom kroz polja koja vode ka brdima. Dok je hodala, magla je počela da se spušta, gusta i hladna, a polje je postalo mesto gde svetlost jedva dopire. Tada je ugledala Peđu kako stoji, poluprovidan, skoro lebdeći nad zemljom. Njegov pogled bio je fiksiran na nju, ali lice mu je bilo izobličeno tugom i mukom. Peđa, šta se dešava? Zašto? Andrija je pokušala da progovori, ali reči su joj zaglavile u grlu. Peđa se nije pomerio, ali iz usta mu je izašao jedva čujan šapat. Ne traži me. Šapat je ozvanjao, ali nije bilo više nikoga osim nje i vetra koji je stajao potpuno nepomičan. Te večeri Andreja je zapisivala sve što je videla u dnevnik. Njeni zapisi postali su sve više obsesivni. Svaka senka, svaki zvuk, svaki trenutak kada je osjećala prisustvo Peđe bio je zabeležen. Shvatila je da postoji granica između stvarnog i nestvarnog, a nestanak njenog brata prelazi sve razumne granice. Andreja više nije mogla da ignoriše šapat, senke i vizije koje su je progonile. Njena radoznalost i tuga zbog Peđinog nestanka postajali su sve jači. Odlučila je da istraži tajne koje je skrivala porodica Mladenović. Tajne koje su se činile toliko dubokim i mračnim da je svaka misao o njima slala hladan talaz kroz njene kosti. Prvo je krenula od tetke Snežane. Njena kuća u Samarinovcu uvek imala neku tešku atmosferu. Snežana je bila suzdržana, ali Andreja je primetila nešto što nije očekivala. Pogled pun krivice, ali i straha. Ne traži dalje. Ne želiš da znaš, prošaptala je tetka, ali Andreja nije mogla da se povuče. Slavica, majka Marke i Peđe, bila je još mračnija. Priče koje Andreja čula od svoje majke sada su dobile novu težinu. Slavica nije bila samo sebična i mrzovoljna. Bila je hladna i proračunata. Svi u selu znali su da je njen favorit Marko, a Peđa je bio samo senka u njenom svetu. Andreja je počela da shvata da bi nestanak Peđe mogao biti rezultat mračnih planova. Andreja je provela sate istražujući stari dnevnik svoje majke, tražeći tragove prošlosti. Svaka stranica otkrivala je jezive detalje, kako je Slavica planski ignorisala Peđu, kako je Marko učio od majke da manipuliše i dominira. Činilo se da je porodica Mladenović spremna na sve samo da bi zaštitila svoj interes, čak i na najgora dela. Jedne noći, dok je Andreja zapisivala sve u svoj dnevnik, primetila je senku kako prolazi kroz prozor njene sobe. Srce joj je zadrhtalo. Senka nije imala ljudske oblike, već se savijala i širila, kao da pulsira sopstvenim životom. Peđa, prošaptala je,
ali senka je nestala pre nego što je mogla da vidi bilo šta konkretno. Andreja je tada shvatila, Peđin nestanak i njegova sadašnja pojava nisu slučajni. Nešto čudno se odvija, a porodica možda skriva istinu koju ne želi da iko sazna. Sve što je do tada mislila o svojim korenima, u svom selu, bilo je obavijeno velom misterije. Sledećeg dana Andreja je posećivala bunar, mesto gde je posljednji put videla Peđu u viziji. Voda je bila mirna, ali povremeno bi klokotala samo od sebe, stvarajući zvuke nalik na njegov glas. Ne traži me. Andreja je sada bila sigurna. Peđa je negde tu, ali više nije samo onaj koga je poznavala. Njegov nestanak bio je povezan sa nečim što nadmašuje razum, nešto što je uključivalo mračnu prošlost porodice, skrivene sukobe i možda čak i zle namere koje nisu ljudske. Sledeće veče Andreja je znala da ne može više da čeka. Srce joj je lupalo dok je grabila korak za korakom prema bunaru, mestu koje je od prvog trenutka osetila kao ključ Peđinog nestanka. Dok je prilazila, polja pšenice njišala su se neobično, gotovo kao da dišu. Vetar koji je obično milovao lice, sada je donosio šapat. Šapat koji je izgovarao Peđino ime, ponekad umirujuće, ponekad ljutito, gotovo nalik upozorenju. U trenutku kada je stigla do bunara, ispred nje je stajao Peđa, ali ne kao pre. Njegova košulja bila je mokra, lica modra od hladnoće ili povrede. Oči su sjajile neobičnom svetlošću, a ruke su mu bile blago podignute. Svaki njegov pokret bio je usporen, gotovo nedrealan, kao da vreme i prostor oko njega ne funkcionišu normalno. Peđa, Andreja je šaptala, drhteći dok je strah stezao stomak. Zašto? Šta se desilo? Reci mi. Peđa se nije pomerio, ali iz njegove prisutnosti dolazila je neka druga energija. Hladna, teška, nadprirodna. Voda iz bunara počela je da klokoće, stvarajući zvuke nalik na smeh i plač istovremeno. Andreja je osetila kako je telo paralizovano, ali unutrašnja potreba da ga spasi bila je jača od straha. Ne možeš. Šapat je dolazio iz samog vazduha, a ne iz Peđinih usta. Andreja je shvatila da to više nije samo on. Nešto ili neko je preuzeo njegov oblik, ili je možda deo njega zarobljen u nekom drugom svetu, na granici života i smrti. U trenutku najveće napetosti Andreja je pokušala da se približi. Njene ruke su drhtale dok je pružala ruku prema Peđi, ali zemlja ispod nje se pomerila, stvarajući barijeru kroz koju nije mogla da prođe. Senke su se stapale u ljudske figure, šaptale imena, izgovarale poruke koje nisu imale smisla. Seko, oprosti mi. Glas je sada bio Peđin, ali drugačiji, udaljen i savijen u ehu magle. Njegovo lice bilo je tu, ali oči su bile prazne. Andreja je shvatila, Peđa je nestao u bunaru, ili možda bunar je postao vrata u nešto drugo, u dimenziju iz koje nema povratka. U tom trenutku magla je nestala, vetar je stao, a polja su bila tiha kao groblje. Peđa je bio pred njom još nekoliko sekundi, dovoljno da Andreja vidi modrice, mokru košulju, tugu i očaj u njegovom pogledu. Zatim se odjednom okrenuo i nestao, ne kroz korake, već kroz svetlost i senku, kao da ga je sam vazduh progutao. Andreja je pala na kolena, suze su joj klizile niz lice, dok je srce lupalo neverovatnim ritmom. Znala je samo jedno, Peđa je bio tu i više nije bio čovek kakvog je poznavala. Njegov nestanak nije bio običan. Njegova porodica, bunar, senke i šapat vetra, sve je to bilo deo mračnog spletka koji nadilazi ljudsko razumevanje. I dok je noć potpuno prekrivala selo, Andreja je shvatila da misterija nije završena. Peđa nije bio mrtav u običnom smislu, ali nije bio ni živ. Njegova sudbina i sudbina samog Samarinovca sada je bila u rukama
nevidljivog, paranormalnog sveta koji čeka da se otkrije. Andreja je shvatila da život u Samarinovcu više nikada neće biti isti. Peđa je nestao, ali njegova senka, njegova tuga i šapat vetra ostali su tu, posećujući na ono što je izgubljeno i na misteriju koja nadmašuje ljudsku logiku. I tako je Samarinovac ostao selo puno tajni, gde sunce obasjava polja, ali senke čuvaju mračne istine. A Andreja zna da nestanak njenog brata nikada neće biti potpuno razjašnjen. Hvala vam što ste slušali ovu tužnu priču i hvala našoj dragoj slušateljki što nam je poslala ovu divnu priču.